Fashalo final 16 October Tipramo Thani Delhi Thangnani Tong Batangno Toyoi Gulagati Jongbari Amchayo Bike Rally ni Bishingtoi Kokpi Laimung Panda Kaisha Songsa Jakha Tipramo Thani Bukhaktoi O Panda Phaimanjak Phaika MDC Ganesh Debborma MDC Runel Debborma Kacham MLA Rajeshwar Debborma Sub-Zonal Chairman Shuron Debborma no Kari Bodjuda Juda Adongsong Zola Jommajenagar area wo eba Gulagati constituency wo sing Delhi obijanoti kaisa kotor bike rally khaitango o bike rally wo sini leader sini o amsani sini borom gunang MDC Sir Ganesh Debborma bonoya kare sini ex MLA Sir Rajeshwar Debborma sini sub-zonal ni chairman Shuron Debborma tai bonoya kare sini district ni leader YTF ni leader Rakesh Debborma bonoya kare working president Juton Debborma YTF ni tai kobang ma amsani sini je adong rok je o area no lead khaitong ne borok ko phaimanjakha oro YTF ni ngai sing oro prai 700 bike kai oro haimanjak pheke tini sini mul o bike rally ni khaimani karon ngai sing Delhi obiyanoti bike rally sing kami amsai o Gulagati constituency ni andro je kami amsai thangi sini ogre tribalente prochar khaine bagi sing o bike rally khaijak tango tai logi sing Delhi thangi je sini demand rok je tongmani 125th amendment act omno sing pass khaine bagi sin demand omni logi NRC chalu khaine bagi sin demand ompore sing CA no oppose khaimani ti o demand tai सबसे मेन डिमांड औरन बिसिंग के सिनी ग्रेटर ट्रिपल ले हमने तीन सिंग दिल्ली अभियान ग्रेटर ट्रिपल ले न ते सिनी ओ चोबा सिनी थानचन चोबा न ते ग्रा के खैने बगे दिल्ली थांगे सिंग चंद्र मंत्र जिरगिने सिंग सिनी ओ दाबी न ते कटर के सिंग रेली खैने दिल्ली थांगे हमने तीन बाइक रेली तिनी ताई हमबाय आवai mungnuti bobo sing tau samlogon simi chengnai oron pore sing pekojola route thangai ain Gulagati route thang gobang ma amchai yangni je 15 bisi 15 bisi ni antara khobjagi sing bike rally tinini ayojon khaijo tini ni bike rally wo tini ni je o bike rally wo lukurok ni khorok buse kaba hake participant klaimani koktomando participant to tausu joro borok thogda pro je hisab ando samani borok thog simi nakha prai 500 600 jon te omno ya kari je bike tongmani thajing ka details bike te 400 500 bike nge thog sarana haike nge total klai jongoyo 1100 1200 ka bike ai hini ka hisab thajing sajak bike ko khorok buse ke o ba hake arrangement khajak tong iko bike masa mangni rokena khorok sa khong ni kena arrangement number Gulagati constituency assembly ngai sing tini sini Delhi avijan no tini kaisa bike rally saimano tini sing oro kothum rajak sini kendro ni ngai nai jotto YTF sini tai Tipramo thani jotto adong song phaisok bajak tini sini 15 ta bisi tongo 15 ta bisi ni sini je aroni chairman ndi sini je Tiprani YTF ni jotto no phaisok bajak more than over 400 ni sepono laijak na tini oro bike sok bajak asake bike bangka sing je wan sui tong mani abon sepono te gobang ke tini oro bike ro sok bajak dai temono sing 400 ta bike tongo nei gang ke kaisa bike ko korone hingang ke sing more than arbo 1000 sini tini target borok khainani sing tini Gulagati amsai sini Gulagati kendroni jotto 15 ta bisio sing tini bike rally khainai tai sini naharmongomno sing tini bike rally ni bising tike pirnani kok sini biskangni 16 tarik YTF Tripura thangtongo Delhi obijan sini greater Tripura land ni movement ni bagai buba garani naharmongbai bini saitongmongbai sing tini o sini je step sing naharoi tongo sini sing homdon ke sini je 17 Gulagati kendro no sing je sing mansak bike rally bike sing o kok no sing pirlainai movement sini greater Tripura land tongnai sini logi tini oro manjok ke sini party ni sini Tiprani borom gonang Shuron Debborma tai district president borom gonang Omrit Khajak district ni YTF ni joto leader ok Khajak district ni sini secretary Sondi Phaisok Khajak YTF tayoro joto sini block ni YTF hande aba ni Tiprani tongo district ni tong joto ni dini oro phai manja Khajak tai singkhanao sinoro tabuk lamao Phaisok Khajak te kisa joranja gule sini honorable EM nakadi honorable MDC Runel Debborma YTF president Phaitongo bobo tinini sini o bike rally phai manjak MDC sini amsaini
borong ganang Ganesh Sarbo pai sopai tongo tini sing baksa khlaini je sing mansa ka sing o samono sing success khana ba sai jo jong ambai je nai tongnai rona tini sing rumbai ka jora ga sini kaisa bike rally sungtam ni bagi khaine nangkha abo ang jotono saimano obni bagi sungtini oro phaimanja phakya sino bike rally o sini Bisamgonjo Subzonal ni chairman borom ganang Suron Deburma tai sini central ni adong Rakesh Deburma tai district ni secretary tai block ni secretary president joton aro phaimanja phakya sungtam bagi o tini je bike rally khaine nangkha obonor joton siwo sung phainai 16 तारिख जों दिल्ली अभियान खायनाय ओ दिल्ली अभियान खायनायनि सिगां जों त्रिपुरा राज्योआव सिनि त्रिपुरा सा बसंनि जे सिनि जे घाटा तिपालन सानमाने आबनो आवाय मुं खायनायनि बागै जों दिनै बाइक रेली सिनि एसेम्बली सारा सिनि गुलागाति एसेम्बलीनि सारा जागायावनो जों बिसिवना हाबै जों दिनै बाइक रेली प्रसार खायनाय आबो नांमानि क जों आसुक बोसोर रमै जे सिनि गोबां नेशनल पार्टी खायमानि यागल सिनि कुनु यक समा मालिया आबुनि बागै बुबाग्रा खरां तिसाका गेटार टिपारलेन ओ गेटार टिपारलेन बागै जत्तनो सिनि ओ सारा त्रिपुरा राज्योनो प्रत्येकटा एसेम्बलीओ बाइक रैली चलि दङ सिनि अब 11 तारिख पर्यन्त चलिनाय ओ चलिमानि बिसिंतिवा त्रिपुरा राज्यो आवाइमु खायमान यागल जों दिल्लीओ सिनि ओ गेटार टिपारलेन दिमानो तै स्लोगान रिनाय खरां कटर कतिसानाय आसुक साइनो जारा ओ media o nai tongnai takuktai bukuk sono ani khaka hamtai soban sibai ya phare o rao sungno kisa surijarbi sung dili obhijan thanan bagai sung teyarungjak 16 tarin bagai sini bagai suridi bojagani guri bojan simi guri jagai ba bojag sura paitha khaine obo sung sini assembly ni sini oro gulagatni MLA boram gunang Birandra Deburma bini kami Samnogor o Samnogor tekana sung by start khainai oron teka sung suru khlayoy Darul Basai to Jugendranagar Telarbon Gulagati Latiasora Chikonsora Bisamganj Gulirai Pathaliagat Jogaibari Promondogor Hirapur Engoi Gulagati was sung Azaga sini aro पाइरनाय आरो जों जा किसे मिसा आरो सालायनाय नरनि बाइट बसुक तिनि टोटाल तिनि सिनि जे हिसाब खाइ आबोदत ताबु जे फाइ सपाइमानि 440 टा बाइक सपाइया तेबो फाइ दङ बर जयन खाइफैनाय बर लामाव फाइ दङ बर बाइकखा जों हिसाब प्राय 600 700 ngैमानु आनि मुंखा अमृत देबुमा आं डिस्ट्रिक्टनि त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेन्ट